manusene nglanggar titah Sang Hyang Tunggal. Wenten cerita sujati saking cakepan sucine, indik manusene nglanggar titah Sang Hyang Tunggal. Risampune manusene punika kagenahang ngering Taman Eden, irike wenten lelipi ngrauhin manusene. Lelipine punika beburon sane ririh pisan. Ririhan kapinin beburon sane lianan. Irike raris lelipi punika ngomong kapinin anake istri sane ring tamane punika. Yaktike Sang Hyang Tunggal nombang ragane ngajeng seluwirin woh-wohan sane wenten riki. Raris anak istri punika nyaurin ilelipi. Saluwirin wohan sane ring tamane puniki dados tiang ngajeng. Nanging wohan sane wenten ring tengah-tengah tamane puniki sane ngicen mangde uning paendekan patut lan iwang. Sang Hyang Tunggal mesabde nenten dados tiang ngajeng. Yening tiang ngajeng sinah tiang laker mati. Deje tiang ngajeng ngusut tiang nenten je dados. Raris ilelipi ngutsah yang mangde anake istri punika ngalap lan ngajeng wohane punika. Irike ilelipi ngomong kene. Yening ragane ngajeng wohan sane di tengah-tengah tamane puniki, ragane tusing jelakar mati. Nanging yening ragane ngajeng wohane punika, Sang Hyang Tunggal uning ragane jagi sekadi ide. Uning indik patut lan iwang. Irike raris anake istri punika ngalap wohan sane katombang punika. Tur ngajeng lan kedum ngajak iadam. Sane sareng trike. Ritat kaleipun make kalih ngajeng wohane punika, irike raris ipun tangeh dewek nyane melalung. Raris ipun nyait dondonan ngangen semat kedados sang pengangge. Kangen nekepin awak nyane. Nah keto pengawitne manusane nglanggar titah Sang Hyang Tunggal. Punika mawinan kantos kemangkin manusane medose ring Sang Hyang Tunggal.